Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Khumbula, ubukade uhlakaniphile wasixazulula isibalo kade usinikwe itroll phela bufuna ukweqa. Nayi inkosi ke manje ijabula kakhulu usuthola indodakazi yayo usuyisizile inkosi. Hayi yabusa manje inkosi ukuthi hayi weqile wayisiza wathola indodakazi yayo la kade ifihleke khona phakathi phela lapha kukhulu. Iyacabanga ke inkosi ukuthi hayibo ifuna ukufakela noma ikwenzela indumezulu ephathi. Iyabuza ke inkosi ukuthi hayibo uma sowenza ama-cupcakes amakhekhe la anoklima omnandi kakhulu ngaphezulu sodinga amangaki konje. Cabanga inkosi ukuthi eyi kudala vele ngishaya amabheshi njalo njalo. Ngizodinga-ke manje ukukhumbula ukuthi ngezinye iy'nkathi ngenza amaphathi ngenza nje imicimbi kumnandi kunjeya ngangenza ama-cupcakes amangaki. Yakhumbula inkosi. Kwaba khona la nginomcimbi khona kukhona abantu abadala 500 wabo kukhona nezingane 200 wazo njengoba ngikubhalele la. Yahlanganisa inkosi ngaleso sikhathi senza ama-cupcakes awu-2900 sasibusa ngalelo langa. Kwaphinde futhi inkosi yacabanga ukuthi ayi bengasona isikhathi sokuqala ngenza ama-cupcakes ngaphinde ngenze enye indumezulu nje ukuthi sihlangane sijabule. Njengoba ngikubhalele la ngezansi angitshela inkosi ukuthi kwaba khona futhi abantu abadala abawu-500 kodwa ingane zasezandile ziwu-300. Ngaleso sikhathi senza ama-cupcakes awu-3100 zazibuya. Iyabuza-ke inkosi-ke ukuthi wena phela le ndumezulu yomcimbi ezokwenzela yona izodinga ukuthi ikunike ama-cupcakes noma yenze ama-cupcakes amangaki. Asibhale la ukuze sisize inkosi phela yenzele lo mcimbi wakho ubusiseke ngama-cupcakes. Sizofuna ukuthi sizodinga ama-cupcakes amangaki njengoba ngikubhalele laphaya phezulu. Sifuna ama-cupcakes ukuthi abantu abadala laba badla ama-cupcakes amangaki nezingane lezi zadla ama-cupcakes amangaki ukuze uphinde futhi ukwazi ukulethela wonke umuntu bajabule. Ngizothi-ke u-A akuba abantu abadala, u-B C wabantu wey'ngane. So sebenza ngo-A nango-C. A wabantu abadala, u-C uwey'ngane. Asiqale-ke manje sizame ukuxazulula lesibalo. Siyazazi vele sihlakaniphile besikade sisenzile esinye sajomba saya sasiza indodakazi nalana nje hayi into izobe encane nje. Kuphi esikuphiwa sithathe lo 500 1 wabantu abadala A. Yikuphi okunye singakuthatha? Sithathe lo 200 1 u200 wey'ngane. Ingane ngithe yini? Ngithe u-C. Siyakuhlanganisa. Ithe inkosi kwaba ama-cupcakes amangaka adliwa ngalelo langa 2900. 2900 wama-cupcakes adliwa ngalelo langa. Asibhekisise manje ukuthi ukuphi okunye sinako. Sino 500 futhi 1 wabantu abadala. Sibe no 300 wabantwana. Kwadliwa ama-cupcakes amangaki la? 3100. Uma manje lokhu esikubhalile yabo manje sekufana nezibalo ke manje. Izibalo esizaziyo kusayona nje ngale kwanencanyana nje. Yabona nje siyihlejezelwa inkosi. Asibone manje ukuthi lokho esinako sikusebenzisa kanjani ukuze sikwazi ukuthola umphumela ozosiza ukuthi umcimbi wakho ube mnandi ngempela. Ungashodi lutho. Ehlangene nama-cupcakes. Asithatha u500 lo wabantu abadala siwufake njengoba sibhalile ngenhla sehlisa la ngezansi 2900. Uma sesimeka kanjena sidlula siyaphi? Singehlisa futhi lokho esinako ngezansi umcimbi owalandela. Uma sicabanga kahle lento kuyahalisa ukuthi mhlambe singathi u500 laba bayasusana.
kuyahalisa ukuthi mhlawumbe futhi sithi u500 awususe u300 weingane. Awuthi ngibalelela kuyahalisa ukuthi ngathi mhlawumbe ngasiza ukuze sibone ukuthi kuzophunyelwa into enjani. Kodwa kuzomela sicabange kangconywana. Kumele sicabange kangconywana. Awuthi ubuthanda ungadonsa ipheshana eliseceleni ukuze uthi ukubala ukumbalwa phambi ukuthi uyitshela ukuthi ukufaka esibalweni sakho. Asithi mhlawumbe ngizothi u500 lo abantu abadala minus 300 la wabantwana. Njengoba kade ngicabanga kuzongisiza ngani lokho? Awuthi ngibhala phezulu kuzofana nokuthi ngenze into njengale. Kuzofana nokuthi ngino 500 wabantu abadala ngisusa u300 wengane. Kuyefana nokuthi ngithi u500 wabantu abadala uhlanganisa no300 wengane. Nje ekunika lo inkosi into ekunike yona vele u3100. Ngakho kuzomela sisuse la sisebenze ngenye indlela. Noma njengochwephesha wesifundo sezibalo siqala maphansi senze okunye. Basisuka la manje siyapi? Ngeke phela singawenzi lo mcimbi. Kuhleke sesibalelo ke sikuphiwe inkosi. Bawubukisisa kahle ngathi aphinde ke halisa ukuthi ngathi ungakuhlanganisa nalokhu phezulu kuzosusana lokhu sibe no 200 sibe no minus 300 uzosipha minus 300 ngezansi siphiwa la no minus 3100 no 2000 kusala 200 o minus ukuze sisuse phela okhona emva kwasisi ufuna usi uhambe wodwa 0 minus 200 200 divided by 100 uyafana no 2 nakuke sino 2 sesiyazi ukuthi usiwe 2 u2 okay asubhalela usekele sokhumbula u2 kepha uA wethu asazi ukuthi uyini wona kuzomela phela nawo usuxazulule suthole ukuze isibalo sethu siqedelele sisibhale kahle. Asiphinde futhi sibhale sikuphiwe 500 wabantu abadala u200 weingane. Sesiyazi ukuthi uC u2 ngakho ngaso sonke isikhathi base sitholile phela sesizofaka lapha kuC u2. Kuhleke asehle manje siqhubeke. Sino 500A wethu plus u200 times 2 uzosipha 400 ngefano equal 2900. Siyaqhubeka u500 wethu no 500A no 400 singehlisa basusa no 400 sala 500A equals to 2500. 2900 minus 400 usipha 2500. Siyafaka u500 ngezansi siya divide ngawo ngoba sifuna uA uzimele. 2500 divided by 500 sizosiba 5. Okusho ukuthi uA wethu u5. Buka ke manje sinempendulo ya A sinempendulo ya C. Okuthokozisa kakhulu. Basusuka lana kusungasebenza ngendlela engconywana usuwazi ukuthi uzosebenza kanjani futhi siyazi ukuthi 5 wama adults 2 wama children.